Είμαστε εδώ προσκεκλημένοι από τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κομμένιους της Φαρμακευτικής στην Πρατισλάβα για να συζητήσουμε πολλά θέματα μαζί με το πρόγραμμα σπουδών της Φαρμακευτικής. Ξέροντας ότι το Πανεπιστήμιο έχει ανοίξει τις πόρτες του στους ξένους φοιτητές από όλο τον κόσμο, όπως και στα Ελληνόπουλα, θα ήθελα αρχικά να ρωτήσω πόσο καιρό λειτουργεί το αγγλόφωνο τμήμα στο Πανεπιστήμιο. Vážený pán prodekan, nakoľko vieme, že slovenské univerzity otvárajú svoje brány aj pre zahraničných študentov, rada by som sa vás spýtala, ako dlho na univerzite, konkrétne na farmaceutickej fakulte, vyučujete v anglickom jazyku? Intenzívnym spôsobom, to znamená, že keď je počet študentov nad 20 alebo nad 50 v štúdiu, tak je to posledných cca 7 rokov. Ale samozrejme, že anglický program na fakulte existuje už, bol ustanovený už oveľa skôr. Bol to ale anglický program, ktorý mal zopár študentov, povedzme 3, 4, 5 študentov. Ale pred cca 7 rokmi vlastne ten anglický program zažil takýto boom. Momentálne je to až do 400 študentov na fakulte zahraničných v anglickom programe. Η φαρμακευτική εδώ στην Πρατισλάβα, στο Πανεπιστήμιο του Κομμένιους, διδάσκει στην αγγλική γλώσσα εδώ και 7 χρόνια. Βέβαια και πριν υπήρχαν αγγλικά τμήματα, αλλά υπήρχαν πολύ λίγα παιδιά, 4-5 στο τμήμα. Ενώ τα τελευταία 7 χρόνια άρχισε και ανεβαίνει το ποσό. Το νούμερο. Πόσο είναι το σύνολο? Είναι 400 παιδιά, ξένοι φοιτητές και πιο πολλοί βέβαια από όλους είναι Έλληνες. Ναι. Άρα το σύνολο είναι 400 παιδιά. Ναι. Στο έτος είναι περίπου? A koľko študentov je v jednom ročníku približne? V jednom ročníku je zhruba 90 až 100 študentov. Samozrejme závisí od toho, aký je to ročník. Príjmačky, cez príjmacie skúšky prechádza cca 120 študentov. Závisí od roku. Bolo to aj 150 v minulosti. V súvislosti aj s krízou v Grécku je to o niečo menej študentov, ale stále je to okolo 100 študentov. To znamená, že limit je 100 študentov prijatých. A z tých 100 študentov, to znamená, že v prvom ročníku je zhruba 90 až 100 študentov, v druhom ročníku v závislosti samozrejme od úspechu týchto študentov to môže byť 80-70 študentov. To znamená, že tá úspešnosť študentov, hlavne čo sa týka posledných rokov, je úplne porovnateľná s úspešnosťou slovenských študentov, čiže tá distribúcia je naozaj veľmi taká ekvivalentná. Takže v ročníku to kolíše v priemernom ročníku od tých 70 do 90 študentov, ale naozaj závisí od tej hladiny toho ročníka, či je to prvý alebo 5. ročník. Αυτό εξαρτάται ποιο έτος είναι, πρώτο έτος, δεύτερο έτος, τρίτο έτος. Περίπου το πρώτο έτος είναι 90% φοιτητές, στο δεύτερο έτος είναι 70 με 80 και μετά είναι σταθερά, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη χρονιά, περίπου 80 παιδιά στο κάθε έτος. Ωραία. Μια άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω στον αντιπρίτανη είναι αν διακρίνει να υπάρχουν δυσκολίες στα Ελληνόπουλα να ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών εδώ στην Πρατισλάβα στο Κομμένιους. Δηλαδή, θέμα προσαρμογής, θέμα γλώσσας, δεν σπουδάζουν στη μητρική τους γλώσσα, σπουδάζουν στα αγγλικά. Πολλά παιδιά δεν έχουν το επίπεδο του proficiency, είναι lower και ίσως και λίγο χαμηλότερα. Βλέπει να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Vedeli by ste nám povedať, či sa zahraniční študenti vedia rýchlo prispôsobiť štúdiu v anglickom jazyku, keďže je to pre nich vlastne cudzia reč a po niektorí možno nemajú aj takú úroveň tej angličtiny, majú nižšiu úroveň angličtiny? Ja si myslím, že to percento prispôsobenia študentov je veľmi priaznivé, dobré to percento. My pozorujeme trend, že s narastajúcimi skúsenosťami a časom vlastne toho anglického programu aj tá kvalita vlastne študentov, ktorí sú zahrnutí v anglickom programe, rastie.
jazykové znalosti, to sa týka jazykových znalostí, ale aj vedomostí vlastne zo strednej školy, či už chémia, biológia, vlastne predmety, z ktorých robia prijímacie skúšky. Takže aj tu by som povedal, že tá kvalita študentov v súčasnosti zaznamenala pokrok oproti študentom vlastne zo začiatku tej éry. Ono to súvisí vlastne aj so samotnou pripravenosťou tých študentov a možno takým upovedomením tých študentov aj v tej domácej krajine o anglickom programe, čiže skôr sú motivovaní pripraviť sa aj v tej reči, aj v tých predmetoch na to štúdium v zahraničí, takže tú úroveň pociťujeme, že je lepšia rok od roku. A to etablovanie študentov na štúdium u nás v Bratislave je veľmi dobré. Súvisí to s tým, že tu majú silnú komunitu svojich študentov, priateliek, takže si myslím, že to je taký sociálny faktor, ktorý veľmi dobre k tomu prispieva, k tomuto etablovaniu. A potom samozrejme aj k tej takej adaptácii tých študentov na to štúdium. Takže myslíme si, že podmienky na štúdium, veda, edukácia a vôbec ten systém, ktorý je u nás na fakulte, je veľmi vhodný alebo proste veľmi priateľským prostredím pre študentov, aby sa mohli adaptovať, aby sa rýchlo mohli prispôsobiť podmienkam. Systém je samozrejme striktný, s jasnými pravidlami, ale v súčasnosti tí študenti akceptujú, rešpektujú ten systém a myslím si, že v tejto oblasti študenti sami môžu povedať po skúsenostiach, že problémy s nejakou adaptáciou alebo s nejakým zvyknutím si na systém neboli nejakou bariérou, ktorú by nevedeli zvládnuť. Áno. Δηλαδή, ξανά και αυτό είναι διαφορετικό στις αρχές και τώρα, τελευταίες χρονιές. Δηλαδή και από την αρχή και το επίπεδο των αγγλικών των παιδιών δεν ήταν και τόσο καλό όπως τώρα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες χρονιές, συγγνώμη. Και στις εξετάσεις... Γιατί βελτιώνονται τα αγγλικά τους καθώς προχωράνε τα χρόνια. Ναι, ναι. Στις εισαγωγικές εξετάσεις, στην χημεία και βιολογία, ξανά τελευταίες χρονιές είναι πιο πολύ προετοιμασμένα τα παιδιά, ήδη από το Λύκειο. Το βλέπουν ήδη από την εμπειρία τους. Είναι και... Ξανά και οι καθηγητές, επειδή ξέρουν ότι τα παιδιά είναι ξένα, βοηθάνε λίγο στην προσαρμογή των παιδιών και βοηθάει πάρα πολύ και το εξής, ότι τελευταίες χρονιές υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες εδώ στην Μπρατισλάβα. Και για την προσαρμογή τους. Ακριβώς, φιλίες, κάνουν φιλίες και δεν νιώθουν και μόνοι τους. Ωραία, πολύ ωραία. Θα μπορούσε να μας πει ο Αντιπρίτανης 2 λόγια για το Πανεπιστήμιο και την ιστορία του και τις επιτυχίες του? Gréckych študentov bude určite zaujímať aj niečo o histórii vašej univerzity. Áno. Tak Univerzita Komenského je, ako aj z loga z našej webovej stránky, je to vidieť najstaršia a najväčšia univerzita na Slovensku. Neviem, či teda mám hovoriť o celej univerzite alebo priamo fakulte farmácie. Môžete o vašej fakulte. O univerzite veľmi stručne, teda je to univerzita založená začiatkom minulého storočia, naozaj má bohatú tradíciu a takisto fakulty, ktoré obnášajú celé spektrum humanitných, prírodných vied. Proste je tu zastúpené naozaj veľmi široké spektrum fakult, ktoré sú schopné obsiahnuť všetky oblasti, ktoré sú kompatibilné aj s univerzitami so zahraničím. Čo sa týka fakulty farmácie,
tak Fakulta farmácie Univerzity Komenského v Bratislave je najstaršou farmaceutickou fakultou v rámci Československa, bývalého Československa. To znamená, že bola to prvá farmaceutická fakulta v Čechách aj na Slovensku. Potom sa k nej pridala fakulta v Hradci Králové, to je fakulta Univerzity Karlovej. Potom sa pridala fakulta v Brne, veterinárna farmaceutická univerzita v Brne s farmaceutickou fakultou a najnovšie je to v Košiciach. To znamená, že čo sa týka histórie, čo sa týka systému, ktorý v podstate od začiatkov, keď sa profiloval, korešpondoval skutočne s európskymi univerzitami v edukácii, vlastne aj v tom smerovaní. Veľmi je podobný univerzitám v Nemecku, v Rakúsku, proste nemeckým typom univerzít, kde je výrazný dôraz kladený na vedu, ale na vedeckú časť farmácie, to je vlastne ten hard science, ale takisto sledujeme trendy v súčasnosti aj v oblasti soft science, to znamená, že lekárenstva, lekárenskej starostlivosti, od oblastí, ktoré stále viac idú do popredia aj v západných európskych krajinách vo farmaceutickom štúdiu. To znamená, že vlastne trendy, ktoré sú na farmaceutickej fakulte implementované, plne korešpondujú s vedou, výskumom a edukáciou na európskych farmaceutických fakultách. Toto pozorovanie alebo poznanie sme si overili napríklad aj na konferencii v Lisabone v roku 2011, kedy bolo stretnutie farmaceutických fakult v Európe a práve tieto veci sa tam preberali, podrobne o nich diskutovalo. Takže fakulta farmácie je plne implementovaná do európskeho systému farmaceutických fakult a myslím si, že ponúka študentom plne kompatibilné štúdium, samozrejme so špecifikami našej farmaceutickej fakulty, pretože každá fakulta má svoj podpis kvázi, to znamená, že svoj otlačok prstu a taká je aj farmaceutická fakulta, to znamená, že v oblastiach, ktoré sú v Európe dominantné, je kompatibilná, plne kompatibilná a v oblastiach, ktorými sa špecifikujú jednotlivé fakulty, má svoje špecifikum aj naša fakulta, napríklad v oblasti nukleárnej farmácie napríklad. Ďakujem. Δηλαδή, το Πανεπιστήμιο, γενικά το Πανεπιστήμιο Κομμένιους, είναι το πιο παλιό πανεπιστήμιο σε όλη την Σλοβακία. Όπως τώρα και η φαρμακευτική σχολή. Έχει πάρα πολλές σχολές το Πανεπιστήμιο Κομμένιους, γιατί είναι και το πιο μεγαλύτερο της Σλοβακίας. Μία από αυτές τις σχολές είναι και η φαρμακευτική. Ξανά και η φαρμακευτική είναι η πιο παλιά σχολή μέσα από τα πανεπιστήμια όλης της Τσεχοσλοβακίας, της πρώην. Μετά ιδρύθηκε εδώ στην Βρετισλάβα η φαρμακευτική, μετά στη Τσεχία, στο Hradec Králové, μετά και στο Brno, δηλαδή είναι πρώτη. Το πιο παλιό πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Συνεργάζεται με πάρα πολλά πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύστημα εδώ της φαρμακευτικής μοιάζει πιο πολύ με τα συστήματα της Γερμανίας, με τα πανεπιστήμια, είναι έτσι συμβατό με τα πανεπιστήμια της Γερμανίας. Αυτά είναι. Και μπορούμε να μιλήσουμε και για το credit system, το πρόγραμμα σπουδών, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό ότι είναι παρόμοιο με της Γερμανίας, να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης, τα υπόλοιπα, όπως της Τσεχίας κλπ. Θα μπορούσε να μας πει δύο λόγια γι' αυτό? Mohli byste nám povedať aj niečo o kreditovom systéme na vašej fakulte? Na našej fakulte je zavedený kreditový systém,
Jednotlivé predmety majú pridelené kredity, vyučované predmety majú pridelené kredity, ktoré korešpondujú s rozsahom vyučovaným daného predmetu a takisto korešpondujú s profiláciou toho predmetu, či je to predmet povinný alebo voliteľný. Čiže tieto dva parametre formujú výšku kreditu jednotlivých predmetov. Kredity umožňujú práve to, že existuje na našej fakulte kreditový systém. To umožňuje napríklad aj kompatibilitu s inými európskymi univerzitami a farmaceutickými fakultami. A aj umožňuje mobilitu študentov, napríklad v rámci Erasmu, ale napríklad aj v rámci takejto zahraničnej výmeny študentov. To znamená, že vlastne študenti zo zahraničia môžu u nás študovať a získavať kredity.